Cheki turi kukora nka St Elizabeth Girls Mbarara n'icyo abandi batakora bo kuba waguma no gukora ibintu bya burijo waguma no tunga emyanya ya burijo so nuko kubanza actually nebiro bishatu yes twasta training konko kubanza tukaza ibiro bishatu tukaza kasese twa defending ekikopo echa kasese open wantu kayunzana nka club tukagenda n'abashema high school. Then we found there some other 8 teams was seeing munyenda kumanya yasigara na savinga muhemu